Pemirsa umat Hindu pacang mikelingin rahinan jagat galungan lan kuningan tanggal 10 November. Katanyane gala inucap sinarengan ring panincapan pengaptin daging bawi sane ngawinang arganyane sayan mal. Pemkab Badung ngelintangin Dinas Pertanian dan Pangan sampun nyelehin wilangan bawi ring Badung miwah kawentenan bawi siap potong nyangre pengrauh galungan. Anut ring hasil pendataan kuentenan bawi ring Badung kekantenang saya nincap kantos kutus tali ukud. Ring warsa kali dasa kuentenan bawi ring Kabupaten Badung kantos 14 tali 103 dasa 6 ukud. Rauh mangkin kauningin nincap dados kali likur tali nanggu 300 dasa ukud. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung Wayan Wijana Mausang sampun mastikayang penyiagayan bawi majang krame rikalaning nyangre pengrauh rahinan galungan. Kawawehin anut saking hasil pendataan sampun kapastikayang ring Badung stok daging bawi deg-deg. Selain saking kuentenan nyane rauh mangkin sampun kauningin nincap sayhang ring kahanan galungan ngenem bulani lintang. Puniki memargi sangkaning ring galungane lintang kantun kaanggen galah mecikang kuentenan bawi sesampun kawon sani ketarkayang sangkaning virus ASF. Nanging rauh mangkin krame sampun sida ngerasayang restocking. Dadosnyane kapastikayang ring Badung kuentenan bawi aman yang regalungan. Tur kuentenan bawi sampun mawawah. Wijanen wekang pamekas ring Kabupaten Badung sajroning mapi dabdab nyangre rahinan jagat galungan. Tanggal 10 November sani jagi rauh, wilangan bawi siap potong mekatah kali tali nanggu satak 3 ukud. Raris indik pabuat ring hari raya, yening anutin data pemotongan bawi sadurung nyane wantah muatang siu ukud. Parwata Bali Pos nguningayang.